Matuku ni miongoli na dhandatu mwaini wa 10 mwaka ni wa 2016 siungamite saa itatu saa cia kunengelelea ubwo otondo ulendini wa cheni cha mauvoni saa cia avilika ya umiloni wa siwa nita wa Alex Mutua na ni wa Musomba. Ni todo cha ingitu nengelelea buwo otondo ulia tuambia na ili voti ila tukuminie kuindara kumbanisama ndani wa omoni vamwe na imkimwe cha kikundi cha Aseva ilovi kuendea na ukuli ya serikali ili kile kati yambie kudhinikia madhina ala mendi tue maikwatikana ni ase asuna oingi ando aku mainena na cheni cha mavok atumia aya maminie kwa asia kana serikali indi tuete kudhinikia ase onambesa ila sele kuindi wa inengwa ando ala aku maindi tue maikwatavamwena kwa asia kana na usio ase metikilwe mendi wa mayo sakana maitwa na ivandi vandu va kuindi wa mayende kana manengane kadi sia NHIF voti ino twindi watakumbanisha ubwo otondo uile ngale ya siana ila tusiaite nyingi sia leile mesie na sio kakuilo bi sia twana na isiana isu mukato imesi limakothanga oti woku Nairobi mundu akoka wathandatu na sio ibika aikwata nzia yenuka kwa une molwe nithi na itu wethia tuiwu umwe namo kwa itu boya ngai kana muthesia peva mutheu wake akamakita makalilika bo wa musi. Kwa majina naitwa Ruth Wanza nikiwa director wa Compassionate Hearts Kenya. Compassionate Hearts inataka mzee azeeke kwa heshima. Kuzeeka kwa heshima ni kuwa utakuwa na chakula, utakuwa na mahali pazuri pa kulala na utakuwa na matibabu. Kwa hivyo sisi kama Compassionate Hearts tumeanzisha mradi. Ni ukweli wazee? Tuko na medical scheme yetu na wazee wakilala hospitali, kwa sababu huku kwa masub county unakuta bill ni kidogo. Kama juzi kuna mzee wa kikundi yetu mmoja alikuwa wa hapa Nzukini alilala Kenyatta na bill ilikuwa 29,000 tukalipa 20,000. Pia mimi ningependa kuomba serikali kwa sababu huu mpango wako nao wa kupea wazee wachache kadi ndio waende hospitali na wengine hawaendi haufai. Kwa hivyo national government ina uwezo wa kufanya wazee wote nchini wawe wanaweza kwenda na ID. Akiwa amefikisha miaka 60 aende atibiwe na aende nyumbani. Na ninasema hivi kwa sababu hakuna nyumba inasimama bila msingi. Ama iko? Wazee wetu ndio msingi wa hii nchi na tunakosea wakati wazee wanafanya kazi na wanachanga na wakienda retirement wamekuwa ni kama wametupwa. Kwa hivyo ninaomba serikali ipitishe mswada kwamba wazee wanaweza kwenda kwa serikali, hospitali yoyote ya serikali, watibiwe wakiwa Garissa, wakiwa wapi. Ni muvia kwa alamwende na unanyana itundhini wa mitandao ya Facebook fan page tulani Cheni TV Kenya, Twitter @Alex_Musomba @Cheni TV Kenya. Vala kunena kwa tamoni maku yulu wa serikali ni dhini kia atumia na ase undu vailite otunde aminie kwa dhana kana ikendia wa yimanenga kimanza chambesa dhini wa kidhito cha kuindi wa yimasuvia utumani waku wende na kuka ninguindi wa ndisi hapa mwe na alamwende na kutuma mautumani mendhini wa Facebook fan page Cheni TV Kenya. Ntiasa ni movia kwa alamwambie kuna nyana itu talent kilinga mwisukuwe wa makindu we asekana Musoma mbesa isu inenga na wa kimandano nundu umau na susu wake asya na ku
mainenga wa mbesa isu kwa uo ni wakwa ni asia keka andu ni maandikithwa vate corruption nundu ula muku na nundu ala aku na mena andu mathukuma mayandikithwa ni kamwana Ken ende na kutuma utumani maku Steve Ngene we ashaka na ase asu mena woni musio na ni kindu kinthoni muno twina ndongo ina andu asomu asiai ala matusomethia maikua makwa mawa maindhiwa na mathina ma uiti asakanu ku support ase asu na oingi kikundi chuchu undu chamina kwindhiwa kiasi ende na kundumia mautomani maku wililikana kueta vala uwe na isito ya kundhini wa Facebook fan page yetu Cheni TV Kenya, Twitter @Alex_Musoma @Cheni TV Kenya. Tulikindhini wa livoti ingi tukumba ni siku yoni cha umundi vala ndongoi sia koda ni siende na kutula serikali ya Jubilee kwa shakanani ya metwe ni kukitana na ulusa nindongo hii inene ya utuini wa mamboleo ngaliko sia Kisumo dhini wachadhi cha madhiko ni mini ya kuindhiwa itula muti oingi Uhuru Kenyatta kwa kuindhiwa ande na kuelesha kana ando ala mendhini wa serikali yake na manena wakunwa na ulusa ni ndesi undu ukwesa kumeka livoti ino ituindhiwe twa mikunikila twa kumanisha ugo otondu ili ndongo isi nenea utuine wa mamboleo kauntini ya Kisumu chathini cha madhiko vala itulile serikali ya Jubilee muti kwa wongeleku wa ulusani ula ukinyita kisando maendeleo ma Kenya. Tumekusikia ukisema ya kwamba ufisadi umekushinda na hujui uanzie wapi umalizie wapi. Kama unataka kujua uanzie wapi, anzia kwa naibu wako. Anzia hapo. Alafu fagia. Kama uwezi, your obituary in politics is written. I listen and I hear people saying Jubilee should fight corruption. I mean, you cannot squeeze water or blood from a rock. Oingi ndongo ini mutulile muti musimbi Uhuru Kenyatta kwa kulea kutambua Jaramogi Oginga Odinga na ndongo yangwatanio ya kode Raila Odinga tangumba muthenyani wa kutania Mashujaa Day. You know, Uhuru Kenyatta cannot know the heroes of this country. He was a little baby when people were fighting for liberation in this country. The heroes of this country are not the people you like, and people will not stop being heroes because you don't like them. The heroes of this country are people who have made a difference in the history of the country and in the lives of the people of Kenya. And we cannot talk about the third liberation and forgetting the name of Raila Amolo Odinga. The people of Kenya will recognize Raila Amolo Odinga with the ultimate commendation next year, August. It is a way of diverting our attention from the real problems in this country. Raila brought the problem of Eurobond. We don't want to forget that. Raila brought the problem of water in Murang'a. We don't want to forget that. Cheni ni chama uvoni tawa Veronica Mwende na ni wanzue. Tutiana livoti isina tuitambuka emwengi na kauntini ya Kitui vala mundu umwe wa miaka 34 kwa isitwa James Mutemi nukwenda serikali ilikile katina imutethesha ande na kuivandivia sivitali ila kuvikia vuvu indhito ametu ni kumeiva ila ivikite milioni 1.5 ile na kubikabu enda adhindi sianzana nindi ya India wala kwenda ambie kwa udhinzi yulu wadhina wala indhito na guo wango livoti ino tukindio takumbanisha ugo otondu uile. Mundume umwe na ulawi na ukuwa miaka 34 ni uende na kuia andume na ngoya ulawi na serikali imutethesie nikana akwate mbesa sia uiti itina wakwithiwa ena thina wango. James Mutemi ula umite mwinginu na kwatikanie na thina wango mwaka uyu tui mwini wanana itina wakuwa vanduva mwaka umwe. Hiyo shida ilianza Januari. Kwanza mimi nilikuwa na timu. Nilianza nilikuwa naishi Mombasa. Kwenda hospitali, hakuwa na shida ya roho, alikuwa anaona shida. Nilimpea niko na pneumonia.
nikatibiwa pneumonia, kile ikipona inarudi, ikipona inarudi. Ikafika mwezi wa 6 nikaenda Aga Khan, nikapigwa x-ray, ananiambia nataka nikapigwe scan, lakini kwa wakati huu kama kidogo kwa sina uwezo. Mutemi na ula wende na kukwata uiti sivitali ni wa Karen Vamusini wa Ilovi nukwenda sinyiva shilingi milioni 1.5 ili kudhindia inti ya kukwata udhinzi wango. Kawa enda tu hizi hospitali tu za mitaani, hizi madispensary. Mwezi wa 8 kaja nikalemewa, kalazwa Mombasa Makadara hospitali. Kaenda nikatibiwa ikapona kabisa. Kwa hospitali hapo nikaenda nikapigwa scan. Nikapigwa scan wakaniambia kuna shida ya moyo. Ya shida ya moyo nikaenda nikapigwa hiyo scan. Kutoka wakaniambia kuna valve moja katika moyo haifunguki, yote inafunguka nusu. Hiyo ndio inaleta shida, ndio unaona nilikuwa siwezi kupanda stairs, siwezi kufanya kazi ngumu, siwezi kutembea mahali kuna mlima. Wakanituma Thika. Inakwiye kilungu cha mika utani kananda kitale imane kana Mutemi anaina thina wango na ivinda thithonthe anethia wa aikwata uiti wa chambo. Anathukuma tandeleva lakini nundu kwa oyunda thukumicha wea usuni wau wake nulasimikite kutia wea wake na kuinuka vala nyinya wake na ulawi na ukuu musongu na utekwi nesa niwe wende na kumutethia. Cheni ni Chamavo, nitawa Veronica Mwende na ni Wanzue. Na tuitani sana livoti isukiwe ndena usiaisha ni Cheni Chamavo, tuendena kunengelea ugo otondo ulia. Facebook fan page tu ni Cheni TV Kenya, Twitter @Cheni TV Kenya @Alex_Musomba. Vala tunena ukula nyo silikali ni ndito dhidi ni kia madina ma andu ala mena madina kana andu ala ni aku mono kupika bu silikali ni nditwe imadhinikia vala me uteta mayasia silikali ni amaikie na oingi measia kana ona mwanae mokilovi na molwa ni kumasovia. Wani waku ni mwondhini wa Facebook fan page itu ilani Cheni TV Kenya, Twitter @Alex_Musoma @Cheni TV Kenya, na indi tuilikandhini walivoti ingi onende na kuisia omwema maoni maku ni kana minister wa OCC Joseph Nkaiseri nwende na kwasya kana governor wa Mombasa Hassan Joho ni walitunikuikiwa ukune kilinundu wa utumi mudhuku wa mbesa sia kaunti imiva bilioni 300 na ili Nkaiseri ni waisye kana silikali ya Jubilee bamwe na mubea wake uyesa itikile na uisa isia ndongo itume mbea sia mwene ndinae wala umine kuinda yuko ramba ni ndongo ila imwe inaamine kuinda sumandino wa chama chawe panasia dhanaka na sioni si udhuku mana ngwata niyo ya Jubilee sikidhie akamba ni maendea na kutetheka. Very good. This man is a military man. Mwandiki mutinika wa mubea wa OCC Wanthini Nkaiseri ni wa mwenda governor wa Mombasa Hassan Ali Joho ekiwe ukunikili wa utumi mudhuku wa bilioni 300 na ile. County government wanakula revenue na tunataka Auditor General kutuambia where is this money going? Wananchi wanaumia. Na bwana Munyi, wewe bwana ungekuwa unauliza hiyo swali. Hata kama mko chama moja na Joho. Sasa uliza Joho, why is this money my friend? Ainenea kisioni cha Changamwe vala atongoi alama na dhamie chama cha Wiper kuthi cha Jubilee meivikite omba noni usu ni mawetie kana nimeubikia kukwata chama cha Jubilee mbauki maendeleo. Na ndio naona sisi nikiwa tumeshirikiana wajumbe 11 kutoka Ukambani tumesema sasa wakati umefika, enough is enough. Hatuwezi ivumilia mbele hapo. Na tumesema wazi wazi tutaunga serikali ya Uhuru Kenyatta na rais na naibu wake William Ruto mwaka wa 2017. Tuhakikishe watu wetu wamesaidika katika hii serikali. Tiripotia Cheni Chamavo ninye Leonard Kingali.
kiwende na usiaisia niche ni chama voto nena kunengelea ugwo otondo uli ningu ndisha maoni mako leo ndena kumatu mandini wa Facebook fan page yetu ila ni Cheni TV Kenya yulua maoni mako imo ase na ando alamen na uku mwingine mendi tumaisuvi wani silikali otondo silikali aminye kwa dhana ikendia wa jimasuvi na kumanenga kimwe chake manza chambesa moni mendi tu maidhini kiwa na oingine wa minako yoni alivoti isu valame kwa sanime kwenda maundu mauiti madhini kiwa undu vailita mayasya kana tiyo siyo makatina mamandite maundu meokonia NHIF na metalala mingi ila mekwasya kana indi tue imadhinya muno menda mendi au maitumia kibandi kichoka nikenda makwate uiti dhini wa masivitali masilikali woni waku ni mwao Facebook fan page Cheni TV Kenya @Alex_Musumba @Cheni TV Kenya kwa oyu nenda ambobe bandisho keja ningu najua nengelea livoti yulu divisya alimu ni utanu munene kwa maskulu na ni Cheni maskulu ni vala mwalimu ula ukwindwa ayebombe nini kwa na wetikala na ulomini ukwindwa bikiwa katikati wa ngwataniyo sya alimu na muvea wa kumandika alimu wa TSC nikana mwalimu uloka kwa tambesa nini yuyu wa P1 akienda yukwata ngili miongo ili na imwe livoti isi ngumba na isiendo kadhivasa. Ni na udhocha ingi kiwende na usiaisia ni Cheni chama voto nde na ukunengelea ugo otondo ulie ende na kunenya na ito ndini wa mitandao Facebook Cheni TV Kenya Twitter @Alex_Musumba @Cheni TV Kenya ngwindwa ndisya mawani mako yulo wakanamo aseni menditwe maisuvi wa ni silikali otondo silikali yo ni aminie kwa dhana ili kandini watongoi ikendia wa ivadhake manza chambesa kila kendia wa kima vikia moni mendi tumayikwa na kene mendi mayikwata ni yani nasio elia na kondumia wani wako ningwindi wa ndiusi tulikendini wa livoti ingila tukumbani isi kiwiyo ni cha omunde vala mwalimu ula ukwindi wa yuyu aikwata mbesa sindi vyu na wakiwango chandi eindi wa aikwata ngili miongoli na katikati wa ngili miongoli na imwe na ngili miongoli na muonza uoni kumanwa na witikilano ulominie kuindo wa vikiwa kati wa mivea ya kutetea alimu ya NAT na kupet bamwe na muvea wa kumandika alimu wa TSC bala mwandiki witu wendi wa aikunikila livoti ino ila yetiyo moyo mingi kwa alimu ainge. Etina wangusie ngukusie katikati wa alimu mamusingi na mwandiki wa TSC yu venacheni masukulu etina wa alimu kuangelwa musala mwalimu wa P1 akakwata musala wakati wa ngili miongoli nemwe na ngili miongoli na muonza vala na ke mwalimu munene akakwata musala wakati wa ngili miongo muonza na ngili miongo kenda na itatu na ke munini wake akakwata musala wakati wa ngili miongo tano na ile na ngili miongo tandatu na itano vala na ke mwati wake akakwata musala wakati wa ngili miongo tatu na ina na ngili miongo na itatu. But we are telling teachers this is the biggest substantial gain in any engagement between the union and the employer since independence. Very substantial benefit. Teachers of Kenya must rejoice on the advice of the President, which has now given rise to what we shall enjoy as teachers of this country. This is the first time, I think, in 9 years, when the students are going to do the national exams without the threat of a teacher's strike. We shall not be. Ndelivoti ya Cheni cha Movo ninye Lucy Wanzomba. Na tuitani sana livoti isituli kendini wa livoti ngeni kauntini ya Makueni vala asiaime na moyo mwingi itina wasilikali ya kaunti isiutongowe niwe gavana Kivutha Kibwana kuindhiwa yambisi muvango wa kukwata mbao kisomo
chanthi cha ECDE kivutha ainena na cheni cha mavonwe ikithise kana mota serikali nimekuigithia kana ciana nini ciendiwa isoma na mugo thini wa masukulu na oingi kwailiwa kisomo chovala asei na mominia kuindwa matho kana nimekumandhiwa ona alimu angi mongelelo ala serikali indhitwe yandikite kaona livoti ino. Asiai alame utoa ciana kilasini cha nasari maskuluni ma musingi ma serikali kauntini ya Makueni kumakwe munthi nimekwithiwa nondu wotania itina wa muvinguo wa ivila cia plastiki 42,000 ila ciekwithiwa yanwa kauntini yonthe ciana ni cia nasari yonthe twamina kwete ivila yitu twaekela vandu na mesa ukethea musiai nde ukulwa mangotele ma ivila na mesa cia nursery kauti kasio asima itu kauti kasio nikana withio ingi undu tunambie kuandika mwalimu umwe wa nursery kila primary school wethwa musiibu ni waolwa muio wa kuiva ona yuyu katika ivila musiei witu no kuolwa muio wa kuiva kuivia ciana ivila na mesa tondu songete okalaga lila okavola. Gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana umunthi ni wavingwa iseso ye vala wasia ina kavinda kuma ayambia na ciana isu ila tunenga ivila mwakani uyu ni ila cia public school ivila twina 42,000 ndukone isi aetwe vani mana nyanya na nituitia vani kana twana tula twaina tula twacia mbesa ciina ndulu withie ni twamenya kai ndulu ila yekiiwe ni yaseithie mbesa ni kana makwate ivila ti sawa kwa baadhi ivila mana nyanya na nitukuitia vani kana inenganwe kuma vu tuendea na unyaicha oundu mwetha mwatavya ainena na sieni wasia kielelo chake kinene kikwikithia kavinda kala ciana ikwithiwa itwa wa skulu ciambiie kilasi cha nasari asiai maithiwa na mukuo wa kwithoya ivila na athana ni kuongela alimu ma ECDE mama skulu onthe ma serikali oingi gavana ni wathana kauntini ya Makueni wonini wa mwaka wa 2025 ni ukwikithia kisomo cha mana cha skulu wa uvundi amwika matonye kukwata umanyi evinda ne athelile twananga miaka ile tutie mano nundu wa mbesa ona miaka isile twananga miaka eno ingitialite ile na nusu wola wa miaka isio nde ni welokono nikana mwene ndi akase kana ona wetha baithina nyine na mana kana ndu wona maiko na uyo uyu wa miaka ile na nusu miaka ena na nusu maiko na miaka ile na nusu andu amaka kwata miaka yu 5 full time patena thina ni utumilia nondu wona ona tutika maundu manene ugaza kwithie mwene ni tukwithwa twi vandu tukwacia andu maito mana kila kingi ni polytechniki nazo ni tukwenda kuciukiria na ingi ciana ciithite kuiva kindu nake minista muveani wa kisomo kauntini ya Makueni Mwanduru Chatha ulaona ke vikitevu ni wasia iseso ya muvinguo wa ivila na mesa iende ya ndionde ndilivoti ya cheni cha movo ninye Rachel Mutune tutani sina livoti isu yake Rachel Mutune na twikila mevakato thingi na nthi cianza valano ivinda ivuthu itina wa ngwatanio ya Ulaya kutangasa na ingi kuelesya uthungunisyo wayo nundu wa nthi mbingi cia avileka ila cimite kwintha itangasile kana niciukuma kotini wa ICC mwanani wa umunthi no livoti lemini kwintha apika ni vamwe na nthi ya Gambia kutangasa nayo kana ina mubango wa kuvetanga na koti u wa ICC vala ikwasya kana koti uyu winthitwe withinia andu aingi na ndongo imbingi cia avileka ulitwe ni ndongo cia Ulaya ila cinthitwe ciikonaniwa na makwani manene ma uwania kakangunenge livoti ino.
O kavinda kavuthu itina wa ngwatanio ya Ulaya kuelesya uthungunisyo wayo ni undu nthi cia Avilika siende kwiveta ICC na wiwano wa Roma. Nthi ya Gambia onayo ni atangasa kwiveta ICC. The government of the Islamic Republic of the Gambia hereby informs all and sundry the withdrawal of the Islamic Republic of the Gambia's membership of the International Criminal Court, the ICC. Minister wa mekumbukanilie wa nthi ino ya Gambia Sherif Bababojang ainena ni wasya ICC inthi twithina mahasya ndongo isya Avilika itiite mauthuku maingi ala mekwikwa Ulaya. This action is warranted by the fact that the ICC, despite being called the International Criminal Court, is in fact an international Caucasian court for the persecution and humiliation of people of color, especially Africans. Ukuno uu kwa ICC wioka omethana mivuthu itina wa nthi ya Avilika ya itheo kutangasa kwambia muvango wa kuma ICC vamwe na nthi ya Burundi. The withdrawal of South Africa from the ICC was something the Secretary General deeply regrets and regretted. We have not received any updates from other countries, which have been press reports. No letter from Burundi as of this morning. We were not advised that one had been received. This is something that concerns not just the Secretary General, but I think the international community as a whole. We've received a letter duly signed by the Foreign Minister. The role of the UN and the Secretary General as depository of the treaty is to ensure that the letter, the communication is a bona fide one. It comes from the right people and it's come through the right process, and that it has. Internal debates are that. Nayo nthi ya Kenya iititwe itina nthini wa muvango uyu vala onayo ikwatia nzia ino na mutalatala wa wendekethio wa kuma ICC ukwintho yalaniwa mbungeni kusomwa ya keli chumwaki. Ni kana nthi yume ICC nongina yandike valua kwa mwandiki munene wa UN. Cheni ni chamovo ni tawa Alex Mutua na ni wa Musomba. Tumone halivoti isuna tuyamba obebaniki na tusiokedia windiwe uyukwata mauvo mamadhau otoma minye kudhama katika mndani wa umundu kadhiva saala mwende na tuma motumani menu ndini wa Facebook fan page jito Cheni TV Kenya, Twitter ni @Alex_Musomba @Cheni TV Kenya. Ni muvia kwa ala mwende na kumatuma Musomba besa isu inenga wa kimandano view nundu umau na suswa kwa maya ikwata ngwendo andisha utumani asuweta wa talent kilinga mwisuko wa makindu na ungiu kwa siakaneta wa Mike mwendwa ula ni muvandi wa miti kana daktari wa miti ya sia kana mbesa isu inenga nawe kana inenga we mambwenyenye na hivikia andwala ile ne koma vikia asuna amwe kati wa mautumani ala mande na kutuvikia kwa oyu yenda ambao kunda kalila na ndisokeja ningunenga mauvo mamadhau otondo matuvikia. Wende no sese Cheni TV va nivodo. Ni chodho cha ingi ni Isaya ukumandia kila kiende na ukitika ndini wa madhau maitu mdhani wa umundi tuyambia na ili voti vala indi timu wa Kenya wa volleyball no amina kuindi wa sina timu wa Senegal seti itatu kwa vadhei vala indi yuyu mekuindwa maidhau kama mdhani wa oni na ndi ya Rwanda kawane undu kuili. Timu wa Kenya wa athoki ma ukuu wa itheo wa miaka 23
nusiokie usindi wo itina wa kima timu wa nthi ya Senegal seti 3 kwa bathei nthini wa mathau alama inde Kasarani Gymnasium. Itina wa ithau yi ya Kenya na Senegal, timu wa Egypt ni wikomanite na timu wa Rwanda vala ukimie Rwanda seti sionthe si 3. Ithau ya Malkia ma Kenya niyikiie mwikio wa timu wa Kenya kana nutona kumina winamba nzeo nthini wa kikombe ki na kila kiki ya ngithililo mwisoni wa chumwa ki. Ainena na chini kiwanzani kochi wa timu wa Kenya wa volleyball Catherine ni waisie kana vitiwo nuseye matunda onavala ye ithao ya lasima nikenda matone kusonga nambe. Mathau na ala meulika muthina wa kana umuthi Rwanda yithiwa ikomana na Botswana bala na wo timu wa Egypt withiwa wikomana na Senegal. Na wo timu wa Kenya wa Malkia meithiwa maikomana na Rwanda muthinani wa uni. Tumuna na isu nayo timu ya aka ya Kenya ya Harambee Starlets ni kwindi wa jiti la kivudia na timu wa Egypt idhauni ile kwindi wa ya unana na indo ithau kwa wakatano uyu wala tuminye kuthata kumbanisha livoti ino. Timu wa etu manthi ya Egypt nuvikie kundi ya Kenya kuyumbanisha ithau iyo ya unyanya na jila makembwa maikomana na timu wa Starlets ya Kenya. Ithau yi na jila yithwa ya keli ya unyanya kwa etu ama Harambee Starlets yuka etina wa timu kwasia ithau yo yambe vala no chumwa kivitu mana kimiwe mbao imwe kwa vathei ni timu wa Indomitable Lions ya kuma nthi ya Cameroon. Mata namba uthauka ithau yi kwi muthenya wa wakatano timu wa Egypt uyithwa uilika kivanzani kukomana na asindi aka kikombeni cha KPL Thika Queens na ithau yila yithwa yithaukiwa musini wa Thika Stadium. Ithau yi ya Starlets na yila yithwa kwa muthenya wa wakatano Moi Sports Center ni Kasarani uyithwa wiukilio munene kwa timu na ula uendeye kwiyumbanisia kikombe cha Africa Cup kana kikombe cha ilembeta ya Afrika na kila kikethwa kiambia mwai ukite musini wa Yaounde nindi ya Cameroon. Timu wa Kenya vangitwe nguluvu ni ya B na timu wa Nigeria ala nimo asindi ma kikombe ki cha Africa Women Cup ya miaka mithelu na timu ungi wa Ghana na Mali. Na wa Egypt ukavangwa ndini wa Group A wina Zimbabwe, South Africa na ndi ya Cameroon. Kuma Moi Sports Center Kasarani ninye Patrick Muthini. Pemandu amwe kavinda kala mota si utwawa mendia wame mausenya angi utaamona na mekanilie imwe yikawani atwai mamota ya kusanya wala tukumbanisie livoti ino ndini wa ilembeta ya mausenyo kiwanzani wone undu indi utwai wandulu tulu windi itwe wina tumaundu twa usenyo. Namo mausenyo kiwanzani muthenyani wa umuthi tisisia utwai wandulu tulu. Utwai ni wonekete andu mayivanga na kuluka yulu na kulunga mayulu wa tairi. Hakethukia nesa na ndathea o kavola etuie ndakavaluke ndulutulu yake kakinya nthi nesa na ndaendea. Ndavikia na kwivanga undu utonya kuluka na ndaunga mayulu wa tairi ila inge ndekata uo na ndaendea na indi muisio munene winthini wa miti inu ukuona ikelanitwe. Akokilia tairi nesa akailela vau na ndambi ya kuthi o kavola. Kuvaluka vaa kwithia wa kwivo. Amina kuvaluka akaendea. Akavikia ula ungi nake eke otake. Makauluka nesa kuma tairi yambe. Kuthi tairi ila ingi. Akavikia vala muisio munene ue ula ni uwe wa kwisila yulu wa muti. Akamba kumantha balance o kavola muti ni yulu. Ndatwa ndulutulu yake ethukie nesa. Avika akakuania tairi. Akavinduo mbola.
akabindwa ingi okavola atuiye ndakavaluke ndasisya nesa nikenda withie ni wavikia kwithiwa ndosa usindi indi aema kusisya muisyo ula munene withiawa wiva nundu ndavikia kwithiwa ndavavituka kuvaluka ni kawaida na ndaumia nthini wa mathau aya vela meutwika wakiwoka makethukia nesa ona malikite katikati wa tairi aketuia atheete ombola akavikia nthi nesa akamantha undu utonya kwithiwa ndauluka akavikia kuuluka onesa na ndaunga mayulu wa ila tairi ingi na wende kwetela akaendea na safari akavikia valave muti uu wina meisyo mbingi nundu andu ali nimamikia kwithiwa mate uvituka akokilia nesa tairi yake na ndaendea ate utetema na athisietie nesa avikie kwithiwa we nukuosa usindi akokilia tairi yake ukethia note kuema lakini ndamivikia kutinisya mutini ulongi va vena utwika ni mausenyo kiwanzani mashabiki maendee na utania akamantha balance nesa na ndauluka na ndakinya nthi nesa ni wavikia kwithiwa ndonania utwika wake nundu wa utania nthini wa mausenyo kiwanzani alama kukia kila muthenyani wa wakatatu hindi usenyo ni wosu kwosa mota kana ndulutulu na kwika ila mausenyo maingi kiseveni kwituia na kuungamanesa ni kawaida kuthiululuka na kuthi oingi ukalika nthini wa kiwanza ukethia mashabiki nimeuvikia utania undu umonia mausenyo maku na utwika waku nthini wa ithau yi ona kona ni mavikia kwithiwa mayukila kiseveni kila mundu akavikia utania indi mavikia kwithiwa maikuonia maundu haa mevindu ya kiseveni ti savali yimwe lakini metuiye nesa makauluka makekania ilatimita mikwa kiseveni makazila kundu onawe utataiye kana no mavikie kwithiwa mayesila indi uu wonthe mekia wa mautanithie wetawisha biki wa mathau kivathukanio yaku ni yiva ila uvikia kwithiwa nduitania ni mausenyo kiwanzani alati utavasya ndukatate nundu memeisyo nene wona mayiko ukiseveni ekana namo nimekite undu uu kwa kavinda makatungilila okavola akalecha vala wikalile akokilia mau kiseveni ula ungi akevindu ya kiseveni ukasani wewe utwika uu maumetie va nundu meka na ngo ya kwiyumya angi ni mavikia kwithiwa ona mayika soma seti meki seveni ni kwithiwa we undu uu ni wotio ya kwika kila muthenya nduka utate nundu wimeisyo mbingi ni cheni mausenyo kiwanzani kwivindua okavola na kuungamanesa na ila ndulutulu yaku eivikia na kwithiwa eithi na mbehe ni soma seti kwivindua ya mbe ya keli ya katatu na nduendea nundu wa utania yaku ni yivajila yithiawa iyi utanithia cheni kiwanzani mausenyo ala womba niguo na waetewe ni muthauki namba 1 David Mbuvi. Nyotrai wandulutulu na hindi amina kweyaoni abundu kadate kim musi keso tata tafadhali na tuiminiane kana indi ando ingi ni mande na kutunga muvya kwa muvya na oingi kambuni wasijenta nundu wa kumatedhe siana kumasomethia nthini wa uimi musio vala sijente kunenga uimi wa mana kavinda kala ukwindhi wa wituma ndeto cheni kwa ile muonza ile muonza ina kenda wese ni wanengwa kisomo cha mana cha uimi ni kambuni wasijenda ando ingi matungire muvya munundu wa kisomo kila makikwatite kuisila kutuma utumani wandikite cheni kwa ile muonza ina cheni kwa ile muonza ina utumani usundu utilwa kindu ona kimwe uyawo no kusomethia kubundisya yulu wa uimi musio ala muipata na uimi wa sukuma uimi wa malu
maundu acio nthe windwa wisomithio kwa kithiomo kila wivata nacho tina wa kutuma utumanisi wanakite cheni kwa ile Mwanza ina nayo loto yende na kutuma andu aingi muno matwe kama milioni avala muthina wa mashujaa umwe unaaminia kwindwa athina ngili kana tingili ni milioni 10 wanakuambia kosa ebuso ya kwesindia nikenda wasaidia wanakunwalika na walikana na mamilionea ala ange kutuma kana kwesindia loto nondo we laisi withi kwa ndini wa M-Pesa yaku wathi kwa M-Pesa pay bill wewe wikie Mwanza noti account number wandike ndeto cheni na uituma kwa wamina kutuma ndeto cheni wewa wiki amount uituma shilingi 500 na uyete live so inene ya kwesindia ka milioni isupe ando inge manina kwesindia milenzio inge ukasiwa mundu akuya na asinda 10 ila ningili nge akwe na asinda mbesa na kwa onakunda ile kotia ivuso yuyu kwa oyu tionesa nita wa Alex Mutua nani wa Musombolo kutwa liolea kidio munani wa umundi era wa Daniel wa Musyoka tionesa